kami tuh Tombi. Anak-anak. Tayo rin bisa pasok lang may tarampak ke tayo pinasa dinasa na to. Pareha na dipakai. Tayo pinalito na sa to Tombi. Hindi pa hubungan ni palaki bulan na. Tayo buhay Tombi. Sarang sini. Penikitin. Oke, sebentar lagi kita akan pasang lo. Pablo, dua petudong urut melo ni dalam na talaga tarampa dami pa sinulalian nila po. Sama si alangan no kumuyod ako. Bago mo ito parepe, Saleko, Bunga, Todi. Pawali, amin to mabungun na ito, tangari ang game mo. Tabi, bantanto dulu di batang-batang bilo. Sama warga Tondon. Mane misa tunte batang tombi. Yo, laku keluarga me papesanan nila ko temi bati na baite tombi lolo. Tumatenten, taso hindi may. Iya, angka apa dulu milang tu bombongan. Baik, tak bombongan. Dari lako. Tabi lako minta keluarga mi para Tombi. Tabi mi papesan ni na para di tepas Tombi lako. Apa? Lama lilir kita. Baru Korean deh, terus kok, baru kok kian dah. Kian lo. Ya, tanah dan tasuk kita itu sedinasan. Tumatin dulu. Saya minta komentar dari Muda Barampak. Mana rombongan? Mana tuh? Mana Tombi? Halo, Mana Saleko? Mana Parete? Saleko, Bruma. Oke, Kai. Tombi. Oke, mantap. Foto-foto dulu, Om Pit. Kirim nanti. Foto-foto dulu, tanduk kuning. Kirim nanti, Om Pit. Oke, baik. Ya. Nah, ini Pak Repe. Bapak memang yang belum itu pedang, malah itu kalau kasus sendiri terlampau, bapak kasus sendiri ya. Jadi dapat hitam bilo, tabi suruh tenang murah, taris bisa-bisa. Ya, paling batas dulu. Dari Tornado misalnya bintang kan itu
Iya, mantap. Yang satu tidak pada dua kalau tahu lupa. Deko mo to kapuan na yon narakan ni Rocco Dako. Yo. Maju. Yang sini. Lamba-lamba dimintakan, ya bukan itu lamba-lamba. Turun itu dari mana? Indah ke bawah, udah kalau itu lamba-lamba.
pertama. Awas terong. Awas, bukan. Sudah sebelum kata tiga. Maju Sudero. Itu. Nah, kena sekali kita. Pemaju kota ta. Hindi, magdibaga. Woi, janda. Ay, kopi. Sangalan TV. Oke. Oh, sekarang ini nih. Nah, ulangi nih. Ya. Ada buka squad. Nah, ulangi, woi. 1 2 3. Halo, Randa Bunga. Oke, mantap. Randa Bunga family. The big family of Randa Bunga. Woi, kalian nyerap nggak tuh? Hai. Halo, selamat. Masuk ke televisi. Tetepira dong. Tetepira. Televisi Facebook lah. Iya. Adu ke televisi beta. Beta ya. Halo Tetepi. Terong. Wih. Pilapor ka tuh. Bahaya. Stop dulu. Kasih longgar karena banyak betul orang di dalam. Iya dong. Stop, Andi kau jalan. Stop dulu Pepe, stop dulu.
Stop dibuka. Stop dibuka. Sampai dulu, kasih lambain dulu. Oke. Warga sih. Iya. Baik. Wah, Bang Arman, weh. baik, bosku. Bagaimana kamu Mas Kong kan? Ya, siap dipakai. Oke, Pak Kintairo. Wah, kerbaunya kerbaunya. Kami pakai awal jalan. Jauh rutenya sedikit. Putar Ji. Putar ambil lagi saya kan. Blok dia. Ini galak ya. Nah, kita spill dulu sambil jalan terus kerbaunya. Halo. Oke, wah mantap semua keluarga sudah hadir, mantap. Wah baru. Woi, anu dong sedikit deh. Oke, mantap. Oke keluarga. Keluarga Santung dan sekitarnya. Oke, baik. Ya, tunggu dulu. Oke, woi. Wah, kan luar biasa antusias ini. Oh, oke. Oh, udah rampung reket tuh teh dong ya. Rampung masih amu ya dokter. Mantap pilori turute. Woi guys, woi baru ana. Oke guys. Woi, sangat tinggi. Woi. Siapa kowe? Oke bosku. Mantap, sangat tinggi. Iya. Siapa? 1 2 3. Dewaku. Sangat tinggi supaya dapat canda. Iya. Kata-kata dulu. Kata-kata dulu. Hari ini semua kerbau mengiringi kematian. Iya. Oke. Oke, baik ya. Mantap, woi keluarga semua antusias. Nah. Oke, halo Ma. Halo. Oke. Nonton. Mantap. Oke. Penampilan apa mau kamu? Saja mau video.
Kamu, tumangarap. Inang singa, inang lain. Kenang pangluluasan ka pangusuran duti langit. Maluluran tinaulah, naku tumbang, naku lalang. Tumpa nampu kayang panang tumpa surang siar riu, tumpa na api tumbang terong. Bawin kita, balakay mo pareho. Ini bisa siap. Saya tadi dicocok mador tuan lo. Apa bate dong orang ada sering ketampu na. Oke, lonceng. Oke, labu. Oke, labu. Oke, sangat lagi Labu madam. Oke, Jaya. Oke. Jaya, mantap. Kami semua ini ponakan dari Samarinda, ada Pak Lurah. Terima kasih. Oke, baik. Kasih mengantar nenek ke peristirahatan terakhir. Nah, oke. Ini Pak Katia dari Sangala. Cantik-cantik semua. Oke. Ada Tante Eping di depan. Sama Oma dari. Oke, Tante Eping, lihat ke sini dulu. Tante Eping. Look at me. Oke. Oke, banyak. Oke, lihat sini, 1, 2, 3. Oke, udah mantap. Oke, kita spill semua. Rangga Bunga Family. Ya. Jangan media umur kita mundur, itu baik saja diulur. Ya. Salah lagi. Oke, Rangga Bunga Family. Oke, keren semua ini. Luar biasa. Roma Takodo. Mantap. Iya. Halo. Cucu-cucu nenek. Oke. Mantap. Ini cucu Halo. cicit Cucu semua. cicit. Halo. Ya. Oh. Kenapa kaki luar semua dari barisan? Iya, oke. Foto-foto. Ya, foto-foto dulu. Ya, foto. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya. Lagi sekali. Lagi sekali. Sekali lagi. Ria sini, Ria. Ini kopi yuk. Ke tengah dan sangat. Nah, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Luar biasa.
Sini kami. Lihat kamu Selamat siang. Oke, Duta selamat siang semuanya. Foto dulu. Laksanakan mapa Solo. Ini saya bandam-bandam hadir. Dulu lihat foto. 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Iya. Halo Melpes. Nah, Terhalang di atas. terhalang kah? Terhalang. Halo. 1, 2, 3. Mantap. Iya. Oke, ini lagi. 1, 2, 3. Rem dulu, rem. Jalan. Halo putra putri Toraja. Semakin di depan. Oke, woi. Ya, ber. Aqua dulu, aqua. Panas. Aqua dulu. Halo bosku. Guys, ya. Dengan adekku dulu. Ya, 1, 2, 3. Iya, mantap. Mantap. Ya. Oke, suster dari Kupang. Halo, Suster Nenek. suster nenek. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Air.
Kurang tinaola maati tombang napolalan unta nanto padang-padang unta silang serli kakak piro rika lako tak pari kama tanta sisi basaa teluk abah tentang terang tekaluak Nanti kita vendi aqua. Venti aqua, Silanan. Oke, Uma. Ya. Ada bilang mau Oma. Saya betul kita harus lanjut. Namanya mau ketemu ini Ya. ini. Sehat sih. Iya tahu. Woi. Jangan kayak apa song. Tayat kamu tahu dah, tak mana bisa tuh nenek, rokin na kenek tuh. Panganasan itu lamba-lamba pada ya bentangkan. Maju. Baik, kabar tuh? Bir, mana sih dia? Mantap. Halo. Taruh. Kancang saya dong.
nyalinya besar. Ya. Pengenang. Satu, dua, tiga. Kurang lagi. Ya. Maju terus. Ya, Bakari. Ya. Oke Oma ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke mantap Oma. Iya. Ya, Bakari menang ke Ramba. Dulu di atas. Awas jatuh. Oke, Pak Dewa. Baik. Oke, berkuat. Tanah Bela Boko. Tanah Bela Undina. Pada mawatongnya di mana nondonnya? Pada Bagaimana kabar? Oi, kabar baik. Makin ganti Ya, terima kasih Om, terus semangat muda. Ya. Haleluya. Ya, bisa mengirim perlawanan. Ya.
Oke, oke. Oke bosku. Mantap. Sampai di Lakian. Ya. Satu merana mengimbau tuh. Bosku. Oke, Empit. Oke ya. Semoga cuaca ini bersahabat. Ya. Kiranya cuaca bersahabat. Dan Ya, kami doain di sini. Hai Lia. Hai. Iya. Ya. Di sini lagi. Hai Oma. Hai. Oke. Mami di atas itu dia. Gue jangan salah dia. Ada di pos sampah. Oh, kita naik dulu sebentar dulu kita naik guys. Masih lama ini. Sebentar dulu di atas. Nah. Oke. Salam sama Pak Reza. Oke, Pak Reza. Nah, nanti kita salam sama Pak Reza protokol. Apa sih namanya? Ya. Nah, di belakang sana tuh Badong, woi seru sekali. Seru. Mana bagus. Oh, Badong. Mau difotokan orang? Ya. Ada yang belum kisah ulang teh, tawa. Ada acara ini. Nanti kalau tanggalan. Dua, iya. Mana yang anu? Apa bola? Oke, yuk. Oke, 1, 2, 3 lagi tahan, 1, 2, 3 lagi tahan, 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Lucu nenek. Masih tahan lagi ada yang masuk. Wah, takut Oma sendiri di atas. Wah, takut mana lagi Oma, takut sendiri. Mami di atas aja, Mami. Di situ nih, Mami. Takut sendiri. Mami turun, Mami. Iya, turun. Mami. Ya, sudah turun dong. Oke, baik ya. Kalau
bir. Bir lah. Kambelar kita. Pamilya ya. Lewat tol, lewat ini. Sama lagi. Halo. Ya, 1, 2, 3. Salam dari Biro Manta. Ganggu ya. Jadi kamu mati di dalam. Ya, kita Pak Badong, guys. Ala TV is the best. Terima kasih. Mantap. Mantap. Ya, Tok Badong dari Santung. Pango. Santung pango bosku. Ah, di pisan lawa. Tengah lagi. Para salut itu Pak Badong sa Santung ya. Kalau ada keluarga mau hubungi ini kalau Oke, bunda-bunda kontainer dari ya halo. Ya, mau konten asal berkumpul. Ya, kesempatan berkonten. Oke. Oke, Poresa, bagaimana kabar? Baik. Iya. Lanjutkan. Iya. Mantap. Ya, menurut Camat sendiri ada informasi dari tim keamanan ada mobil DD B1709 mohon untuk tidak tinggalkan karena ada kendaraan yang melewat Artis lagi lihat ini hari, Pak. melintas. Bagi kontak dulu ya. Mobil Bagi kontak dulu. B1709 ZIA. Mohon untuk kita pindahkan karena mengulangi kendaraan. Terima kasih. Iya. Bisa di tengah kan? Masih 1, 2. Oke. Ambassador. Muka capek misalnya. Bapak kamu mau ngomong? Ya.
tapalangannya pintu gerbang ada tuh. Ya, oke, turun di mana? Kanan sama kisah Wow, pasti pada tangan ya. Pasti pada tangan di dalam lalu main lalu. Para Perio depan. Ya, di sebelah sana di posisi sana. Ya, kalau dorang ada ruangan namanya kemate. Ya. Malah dorang ada kenal tapi siapa yang tak melatih saya. Iya. Ya, tangan itu. Oke.
kayo. Tayo. Sulay ya. Tadi yang bisa mati balik ke sebab kulit tena dulu. Iya. Halo, selamat Natal Pak Bupati. Oke, selamat Natal. Sore, Menjelang tahun baru. Salam untuk bisa Allah. Berkati selalu. Welcome. Karena Toraja. Oke, perantau-perantau sampaikan salam Natal sama Pak Bupati. Ya, besok kita mak Kumbongan Sang Toroyan. Juga tanggal 19 sampai 21 ada pesona tenun dan pekan budaya di Kabupaten Tanah Toraja. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara datang ke Tanah Toraja. Akan dihadiri juga penyanyi kondang Presley. Ya, jangan repot judul lagunya. Kita ganti acara apa Pak Bupati? Ya seperti biasa di kolam di Plaza Kolam Makale. Oke, baik, mantap. Ya. Kita ramaikan malam tahun baru di Plaza Kolam Makale. Oke, sehat terus Bapak Bupati. Siap. Oke, dan Ibu. Oke. Terbuka pintunya, terbuka. Oke, nenek sudah ada di atas tempatnya di bersemayamkan di atas lakian selama beberapa hari. Iya. Oke, puji Tuhan, Oke, cuaca puji Tuhan, selesai. masih bersahabat ya. Iya, sampai di atas baru hujan sedikit, hilang lagi. Iya. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Angel, puji Tuhan, kasih airnya ke satu. Coba dikasih tuh kak. Oh, kukira ternyata untuk nenek le. Wah, ada kuenya nenek juga. Wah, luar biasa. Nah. Oke. Foto dulu. Nah, sini dulu ya. Lihat dulu ke sini. Ku foto dulu sama. Oke, mantap. Ya, apa namanya? Mayat disimpan di atas apa? Namanya tempat. Oh, itu namanya lakean ya. Lakean, tempat menyimpan mayat selama upacara adat berlangsung untuk acara Ma'apa Pitu. Amin. Oke, pukul. Oke, suster juga pindah tempat nanti le. Iya, suster. Oh, suster juga naik di lakian. Oke, Kati, oke, salam sama Nenek Ratu dan Sultan di Bamba. Lana, corona sama deh. Ya, bisa bersama kita. Kebetulan itu ada nama rimba, sangka nama bala tolong. Dari latihan di sini. Oke. Oke, baik. Sekarang kita ke Mak Badong. Oke, kita Mak Badong apa? Barku suatu Mak Badong. Oke, baik. Tempo mereka, Depa. Marimba tu tamena. Oh, merimba le. Oke, baik ya, kita istirahat dulu kalau begitu. Merimba mau tuh. Domo. Ya, oke, istirahat mau dulu, manggil liru dulu. Nah, Ini bukan supaya. Halo guys, bagaimana kontainer kita ini semakin ganteng. Oke, baik. Oke, Terpantau di Sangat TV. semoga rezekinya selalu bertambah. Amin. Oke, kabel. Kami turunnya ke rumah aku dulu, taruh di depan aku. Lama rimba.
Oke. Nah, 2, 3, iya. Sekarang marimba. Marimba adalah membacakan riwayat hidup nenek yang meninggal. Namanya marimba, dibacakan semua riwayat hidupnya, namanya waktu kecil, siapa orang tuanya, anak-anaknya yang dilahirkan akan disebut juga dari sana nanti. Ya, seperti itu, dan kita akan perkekuan itu oi. Tabe rokote ranti kalua. Siman rokote kandung sia-sia. Kasih terapa masalasan, kasih takkan sama lele ta. Kebaikan itu ada nama rimba sangka nama para solo. Tutong konne. Pamatuka atau pamasawa penerante peminawa petiumba ulunna selalu kalua dulu pitaritikina minangarambe tandung siulun nalam. Petiumba kalanganan kulla terullogo dumay kabutuan nallo. Petiumba kalanganan kulla terullo ketampusan nama siang. Petiumba lomay turlo naway turullo lomay sarena mata kalambangan. Nah, lihat sini dulu. Tarian Oke, mantap ya. Tumatalo. Tetalulandano. Rapa apoko tularani naripiko parang bebatan. Terima kasih Abraham Aron, terima kasih banyak, selamat siang. Rapa ko parang bena tondok. Piling ko indi mangapi na pedaenan mo. Besok menerima tamu. Tabi roko suwen kararana. Tanggal 18 penguburan. Ya. Oke. Anggap nga pemaitot tenalo. Kandas-kandas semakin. Makalima na pemaitot dipulin dona bulan. Tabi allo tabi bulan siman kabarrean tu. Tabi ma di kamata saka siman ampulembang makaraeng. Tabi balimbing keluar siman lokok sea-sea. Tabi pedi tanam bara lantai tangana tandoko. Pedi kalengkun karasang lantai makli pedi tarik. Tabi tepasam bulangiran siman tupatak bung paunganan ni. Tabi roko suling kararanang ganda tumangka dipilih lang sa tutura ditunong buwa matasak. Ditunong ko dero penalamba ditunong sudah roko kenapa anak toding. Nana itu roparer betau kamban lantai lilik nalipungan bulan. Lantai tanah matarik kallo. Kumoda nairi kalumpuro dak naiperi pariama. Bapak Bupati Tanah Toraja Pungkasangan. Tabi tunok koi kadira matutok nalipungan bulan tunne sungi sisarian mandak na tanah matarik kallo. Bapak Ibu anggota Dewan Pak Gantian. Tabi roko sulen kararanang gatemay tasitarana kalu kumasarona puang matua tasisaradan sangka pebelu pangbeluakan na petumam parara. Roko sulen kararanang temay to tangan kataka to tangan kabore umpa kumararaga. Alu kumasarupin dan daw te kulik na parang kalua umpati gembong bisara pangbeluakan daw te kapaya umpayanan.
Roko sulit kararana Bapak Ibu Pendeta Tuang Pastor Majelis Siamin Tula Kadarana Sola Ayo Kalambakna Majelis Ulama Ustaz Imam Siamin Tula Pemai Dandanan Sang Kaanggen na Pemai Pak Pailean Lan Tema Lipuli Tarik Makalima na kukuha tabi Pemai Gayang Mak Dandan Sarapang Mak Bamban Angga Simbol Manik Angga Lokon Loirara Tumanda sulen karara na daw telang si Disembang bintin Pak Kambuno madatun na daw telanda siayeka Anggan na tema ito di pamatuin Bakto di pabano karurungan Tapi umbak lema ito tukka pak na letong ambulan Tadol lo tibulan yung may tangadang karuan na tangamatarik kalulong Si para pak pamasura nasang tasita tang panggil mairi Kali sele pilente ni kalili pidotilangi ini alim tidak datang medium suleng kararani. Ang kumatamba turun pada may telakyan di sura. Ang kumiuli petibantu pada may te para dura diang gilo. Baru selena rante kalua. Beresang kalamana kandung sea-sea. Nakumain di simbol ramai di napadada ini lekkan lera lendo pamaran tekalua kasih kita makan do panang patalingaduan kata palidang papili pape malintai apa pasengan naratela kapatanan ni talingaduan tatang lain naratela papalidan ni pili pape malintang paling dari simbol malik dari lokor lera tunaran di pusaka na nalitekan na bugin na saralon to pelelen na si saral mongin na tambong dari hindi na pariwatan bulan din iba tinasangka naman pemaalo ito temalendo tamagaran te kalua lalo tamatando saya narangante lakyan di surah na hindi daw ito pandong iya Kaya mo pa itigil mo yan. Rasul Muhammad kali itu nanti balik mau makan kaparon ke bulan di modalin nalapor itu imak parafa. Kami ada ya benar. Bukan dua kali pernah perampakan bukan yang dokter indarian nabi medicine mereka apa maka serapan. Pusana yang dokter indarianna. Halo. Halo, bagaimana Kareba? Kareba meron pitole. Loka. Pemai, abang, sisa pemai, kau makan. Belanda, langan dia di batuan dante, enak dia di nasuam pare pulu. Dia akan berada naik kawin bayangna. Peminat itu Polres Hotspot. Langsung makan nih dulu. Langsung makan dulu. Oh iya. 87. Menyala 87. Alam Pi. Oke. Makan dulu. Bio. Saya mengapi na, ilalili na, pada madima kali. Tambay ni tumapakyan na kana. Diyo ni tumangapi na. Sa embile ano ko na. Umpe mangsa pisaran na. Ano ko na dadi ambati.
Dusaranna temai katibusananna terrotoli. Maaf na betukiran na mito maapakian na na. Maalila tubiring mito mga piina. Kuma tayo siyara ka. Sangka na dadi ang bati nating kay kalo. Ada na katibusanan rupa tao na lenda pasana uma. Makadami tuparadian na. Sumami ambek pesentuan na tukumua. Tumasirapindan niya. Dia na dadi ang bati. Dia na katibusaran na rupa tao. Bagi versi dia. Di panguriasan ni daw tang mana sondong di pasuma di ngami daw tananan samba. Di dadian ni roko dali dia utatal loli-loli sang tampam matan nalo sang kombong bunga lala. Di bisakan minataran di alam mataran dua. Anna dirata lelena dia lemen tauninna. Di bibi bulun na induk di salempang karamanik. Di patama piring galang di palam suke bula. 1, 2, oke. Di lantak ni pekalibasi dari nama talona banua nenekna. Dua sakti mita bombongan rara rampe matalona tongkonan pedolona. Di lantak pekalibasi dua sakti mita bombongan rara. Simpan di bawah kum suara. Anna tiram bantu singkong. Oke baik ya. Di tengah peke kaya-kaya. Anna tikeken peke balik. Halo Mas Kel. Di pantanan Milena. Dua sakti rambu rara. Selesai satu prosesi. Selesai satu prosesi. Semoga cuaca sahabat hari ini. Tambah ini. Amara pare nangka kargo passa sarantu laun laun limbongan laun tendeng sarura. Dadi mi anak-anak kumbung mi bingsu nati busanan. Inde rara sioso. Inde sarapang. Malu terisa aku inde lokon loi rara watu ambena di sana tadan watu indena di sana lemu. Tunalen mo rukodakna baso situka tunarok mo sangkakna pak sulian nallo dadi ni indo sindulong manik kumbami indo lokon laurara bisa maini mulai dari waktu sang mak pempisan di sana lai. Mekutan alundung ni. Cuma pakai anak-anak mekutin tiang kalak mito mengapi ina. Kabar ya Gul. Iya kini tetu apa nale sokarian na dalam 50-an na bidang 30-an dua puduk kasisinan 60-an na apa dia pengkunan banua nenek na dia esungan pedolona. Kuma dari masa ngamakan pisan dia tu anak bayi ni bisa malai. Kasal lemi kalek lobok niti kara kasal lemi lai nairi angin lobok ni anak bayi ni nasim boda rinding. Na wandemi aluradinna na dete mikul katibus sanam na dikai mi datang na senasundung di palinduk samayana datang na tongkonan dia wali sang matenduan
kang kanan ni sanga maelo dia tondon tobatangna di sana ni lai salea. Dari ato sanga mga pinduan na to sana di sana lai salea. Kasanga na rin na nakamay na lo garagan na in the symbol ng manik lai salea tung kasangan na. Usoro ni watadi kalena rokolo peng kalosoran nung bayanan ni tondon tobatangna rokosangka peng kadiyongan. Umpo parandangan dandan palelean na nagarampan dilino puno eso pagantianan na ulendoy pa dioram masallo. Dioran nomi pasangaindo sola to pagantian nambe disangami Maria Salea Randabunga. Dari ato sang mga pentalun na posanga disanga Maria Salea Randabunga. Kasalle darinna lobok ni garaganna anak darah ni pan karisan turun ni mabantala-tala linen turu indo kepadarian na tamatanga na pasa dulu kami mabantala-tala unula ambe pesumpuan na tamalembang tau kuda na tiro ni mayane lana sangat tudingan namantami lalong lana sa ang paaduan Luter, Lumo, Pataruk, Pak Gantianan. Di paturo-turo tanama mirok kalau kuna rampanang kapa di parode ni. Pematindo mirang roko sangka na basa situka. Dua ni rampanang kapa di batang di kalena. Minta ini. Kasundan nol lependen kawatana. Dari mana ada kampung-kampung yang sunat besanan. Dari Aris Pataru almarhum. Dari Maria Pataru almarhumah. Dari Res Pataru. Dari Marta Pataru almarhumah. Dari Albertus Pataru. Dari Andaria Stadan. Dari Martina Pataru almarhumah. Dari Elpin Pataru. Dari Selvi Pataru. Dari Estel Pataru. Dari Anto Pataru. Dari yaitu anak-anak diam bangsa nakianakan sangat Indonesia. Kusandang pasangaindo di obata di kalena keganti mita gantian nambe di tondon tuwatangna di sangomi mamaana Aris. Jadi aku sang mapenapa na posana di sana siandok naris. Manarang atongan Maria Salea Randabunga pandetongan siya mama Aris mangluluan tutubongi matendeng dan nari lambe ululuan anak nadadian untendeng bingsu nakianakan kuma kasaleko madomi lobok koti karakal. Suruman nomi to sandaran kakna dibagi omi to pantan tarununa anak nadadian bungsu nakianakan inde simbol manik inde lokon loirara belanna dibagi mo dadiambati anak nadadian ditage-tageran ni mo bungsu nakianakan Dadumi ampe maafin pisanna di sana mi nenek nadi malupeduka di sabu nenek buka di kota ke sitamu dalam roti serumpa oke lalu tanah atasan si nenek na winda
lihat sana mapelima maposana sia nenek na adi batu malu teduka di sabu sia nenek na tuinda. Apa penalandi ini amatua induk sia nenek na winder. Penadete ini banu karunan sendok naris. Rampo ni satu nangak laku batang di kalena tu pemiramu mak atau sama-sama laku tondon tu batangan na. Di belakang kau tuh. Gume rumah sapi midau tangan sendong menelong lendong midau tananan samba. Ma turuk tokeran dan mi anak nadadian. Ma lila tokebiring ini bing sunati kianakan. Anak di patondon lendong muane di patondon muane kumua. Langami si paranta langan tangan sendong endegeni si solon langan tananan samba dia mimak balar nampak dia mimak rantean tuyu non unindo rebongan didi unambe aparan kayu-kayu na tua taran dalalan ni pelam pita tiang talang kapak tahunan ni mapel tambak atau lakang. Sudah ni anak nadadian tibalik ni bingsu nati busanan sudah pun masepuna tibalik lempang kalilingina pembawa pedang pito tiang sudah tambak tolakal di bawah rami tamabatan di kalena ilang banua pak dampian di tongka kinandemi tamatondon tuwatangana ilang rumah sakit. Panota moya pedang pita tiang mak pasi patutana laku watang di kalena may kailing moya tambak tuwatang seidun di katanan laku tondon tuwatang na alangan mami si palantaan na kadadadian enda kasi sendong bing sunati busanan kumata landalan ni mo to si taranak kalau kumasirana puang to si luluan bisaratang belokan na tumampararata tuang pandita tung kasangan na dindo may kapasambayangan laku watang di kalena diambe may kapangandoan laku tondon tuwatang na panoka mo ya laurangi alugulolong di langit mingkailing mulang tanding talinga sanaka turun di binto belan may amala na kamuda ito na kumpang rokkoran pe matampo iya mula na kailu ito mula kumba karambao rokko kalambunan tulak umpentiungan ni tumbi-tumbi rundun pe lalundun ni bandera makpun nayo si sara kami angin na tambugo darin dingin na pariba atang gato angin di purugo na renta a perendem tandauri sanda tumangi ini banuan nenek na retang ibu usin tungkonat na tumangi ini tungkonan lelak sida ini tungkonan papisanan tumangi ini tungkonan baru reteng dosen tokonan konan kanan tumangi ini tungkonan batu reteng dosen tungkonan patungluan tumangi ini tungkonan kundunan reteng dosen tungkonan kota Kemanggau minta tongkonan na dia seseduan na tepo apaan na ret pengedusen mas solanan maapo begitu kerandan mi anak nadadian maalila takebiring ini ding sunati kianakan alaga di patondon lontong tampamuani kuma gato mangin de tudok na indo komendarianta pronta banna penanna indo penenggaraganta tapa turu-turu tumama mi datang ngana sundong taparo reto matindo mi dalam malimbun na tanan samba Sino mo kumbe? na tingala si mo papa na iya roto na rinding
nataranak kibalawasu na bibinto Masyang apa tas yang Pak Oke salam? Ya, terima kencang ya Mas Yang. Yuk. Ya, bakal ya kamu dong. Ya. 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 Dari desa Ngomi Tomakuna. Papan na tangsi kasiri dato mo iya watun na kulla ilang te parang di makale. Kasi katumpak kampulembang mo iya matan nalyo ilang telili na padang di ariang. Parang di tendon mamullo. Sule ni anak naradian tibalik ni bing sunaki anakan. Sule mapan masepo na tibalik malempan kalilingina. Kumua umbay makambo mo sesata patamakurin. Tasulemon pasua bayu-bayu silena indo tomenda dianta katibalik mi umparero sang kalamana indo tomeng karaganta ma iya rogongan di midaw tangana sando ma aparan kayu-kayu midaw tananan samba si sola tumay turun nambena turun nindona sisibuan na tetua apana tebara tetarenge bangunan nada alam tetembak makarami sulyambe na latubata di kalena na kuhatya murabayo lami padawan ni indo tumenda di murabayo lami padawan ni indo tukulo menggaragan ni maapudo beto kerandam na nakanadadian maalila takubiring ibing sunati kianakan kumua lalendo kan tamarante kalua laladong kan tamatan do sea-sea lalangan kaniun ng karan paapa pitu lompo sama pulo dua kana 20 na pa sereala pena dilelengan mi kayu tuyo di wila atuan di garaga baru renden temai karampian tongkon katendenan malalundun di garaga lakya sura di kumbungan mi indo durang diang gilo bayu sile na karandona sangka duro sa pato dengan na layo na dandang ini nawandi mi pulete alla de pano na rete mi pulete kulla di pemarasan bandami inde barang kasang lulutandong siayoka tunang na kami indeo mentangke doti langit gandami bawa kayan dukut tunang namang lempo bumarang gandami simbuang marang unindo tua kamasari dadi Gondami Simbuang Kalesi Unindo Kalesi Pinoy Simna Malute Mirisado Kumua Minto Toma Raputawang Minto Toma Kapunan Nao Tuntong Lasipon Non Pina Lante Ada na Panda di Bono Ganda mi semua buangin di kuya inang singa kena bukon na buangin tarong ko na kayo asik lolo na sentana bor gendang sembuang lambiri gendang sa buang abongan ko tandana sawan si marung poporan siayoka dondan semua tatung digente kayu sang rere bayunna tananan lantang usukanna inde barung datu masih masambuk mo kutage taguran ni damai telakian rara la dipasang pulo ko na la ditaw po pendaunan na susi mati Allah tetemoy tente kulak diran degulang
Manna mararang sa tiya katundogo. Burong sa sesebatara. Nasa ruso nila tunna. Na kunna tiyapinna. Langam mo kusilaban ng endek mo kubile pantasi. Bayo selena. Bersang kalamana. Inde simbolo ngamaniti. Inde lokon loyana. Lalang mo sa laweran. Lendig mo sa atang ketelalan. Laulandi ka dari sa dasaran. Disara dito ke tambane baka. Kehundan nito may karando na sangka. Ketunan nang ito may layo na dandan palilayan. Tamapiran ni Masulo na sangaw. Mapimpisan na kada di sedan saro. Bengki manito to pamatuka to pamasolo. Yung may baba na limbang yung pintutuan limbo. Si Tore pembukan Nissan si Pangalola Pak Duparia. Tapos segunda kamilante ada anak panda di bolong. Tablema milante sangkana. Tumak bilante di ramne. Nati lututumbang mote dalam dana sangka. Nati usa balatana mote sangka nalayo na dandan palelean. Ladi gente eki totanga mekalogo totanga mekasangka. Ladi pasitinggal ko. Bangunan nada lantai tangan tondo ko. Kiring kerampo palututumbang. Kiring kerampo tosa balatana. Kirini bunda maknana yoluran batu kirini api mangaulan to sayo murampon to tak lagalagay apang bayan na taesya maapendon na bengki manito pamatuka to pamasolo ay may baaba na lembang ay may pentutuan tolikol kusa sa lengko yalan ilusang mata kalambanan itu mo kapadian ringi ka hapera ka bulara ka na minto na bengke manin tamay batu bengke manin rumpay pa tangkanan ni pinama kalilendong mo talan ni painan maruro asipasulian terengko mani maaloko-loko untuk kinalo tamatay daw maatomo laku bangon banuammo ladi pasang tenti ko sere lampu lumingka masiang ladi pasang tandang ko singgalum lumingka sarangallo ladi gente ko lampu meloko patuupun boko maafin talun na genna totama tuka totama solo tomerante tomennae dako manike umba na inde tedong di posonda na mali inde karambau na pesolon na kaboro inde tomer raputan yang inde toma atapunan nao laris seraka nasi rauki lako disangkit maninagakto ditinggoro na kanalari di pasilaga raka kapangkin ni kaleta bulandarengki maninakan na kalungko na turong na pabengkaraya kando na karambay para tuma tuma pasurong-surong kila to petonalandi paktoran kurin sanganin na digente pesanggan ki nalesetero maapiliman na bengki manito tamatuka tamasolo dako jadi landi alok na tayo simbolong manik di saranna indeloko lo irara na di parandok to kamenomban pa pagatana tay ki ilama dedek tay ki ilama rekorembasa den ko mani ma dedek imerembat la di gente ki atau tanga mekalo ko to tanga makpato
Yana isan niya tuang matua daw tangan nalangi Latay atau tumang pararata daw dasa atau taunganan Yana isan niya tumari mamimbali puang tumanda mo daw Damba na suruga Yana isan niya tumay tumali mo maatondo kami isa minto na ito nga mga dinayong patuwak mga yan na rin natutembang ito kada di sudah sarong para dito kay tambane maka ladikuya ya kita mimalarik tulun na sa lukaluya ladu pakarantian tasigi rokon tulungan ya kita mimalarik sa tulungan na yari ladu pa laatas ang ulele ko ya kita mimalarik ako kadalikan kula ya nalandi ko mulilinan parang ya mimalarik ako karambunan nalo ya narete ko mapito ko tangganagana ya mituro ang tanganatondok ya di papupo bangkang ko mo ya di paropo ang nakapapa ko mo mitangamen lanto tangamen nini ya tumbari bombo mendiatan na indata ditong tani nalangang balangka na bunto narekelayo na ka tanete narimba ko mo pote bolongona tumiteng tay kaloy tumilenda pa sa laumay indebase tulo durundo ng bulo bomay te lakyan di surat lalangan miki makaratongan larek ka miki maatundo maleso masih asam bura kagada di sa dasar ulendo tamataling aduan tayo Disampah ya rakote. Disampah ya rakote. Oh, jadi atu PKYota di materai 15.000. Jadi tayo king ganggu juga itu PKYota. Jadi may pada mo to, tudo na di sa nga ada na mga rimba sangka na may balatulong, laku kuwa do may te. Inan kunay dendan may tambata turun, do may te lakyan di surah. Makamban manikul ka malingi buda manikul tengkai kalo bela natang amitiro rak kamay tang tak para kamakami aku tali taliwan no aku sengko penadaran natuang maradatang nganalangi aku pagolaki tumbu biring na natutuman para rak kamorado kasuagan natu palulungan laku pagolaki sanda biring na nakalo natang salakalo nabori natang salabori. Selamat sekali memali lagu kita selanasang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan nama budaya. Salam kebajikan. Halo, apa silang teh dong guys. Woi, bahaya teh. Ayo kembali. Tarik. Yan naman kanitigoro tete mulan dento sanay ka sila bunga dari na dito sila dalam petaran padaan mo papalawan to jadi na dirundunan sangato tamanes sangay to rombongan to rampo mo to karcis na indete pos 2